Всем привет, ребят! Сегодня я буду снимать, как я, Me complace amarte, disfruto это acariciarte y tenerte a mí. не Es Инстаграм. escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte a verte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Que tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte a verte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte a verte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Творческий YouTube и Мобизен. На этом все. С вами был я, Декодекс. Всем пока и удачи. И подписывайтесь также на мой второй канал Костик Смирнов. Ссылку я оставлю в описании. Подписывайтесь на мой Инстаграм, ВК и так далее. Все. Всем пока.